Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu video lekciju. Danas ćemo pričati i danas ćemo objasniti šta je to candle. Sa candlovima se market kreće. Pa da vidimo. Imamo dva tipa candlova. Jedan nam je plavi i drugi nam je crni. Plavi candle se zove bullish candle, bullish svećica, a crni candle se zove bearish candle ili ti bearish svećica. Kad se candle otvara, bullish candle, otvaranje mu je dole, uvek dole, i zatvaranje mu je uvek gore. Jer logično, ako je bullish, znači idemo ka gore, znači uptrend, otvaranje mu je dole, zatvaranje mu je gore. Ovaj ovdje vik tu dole je najniže dno te sveće, a ovaj vik tu gore je najviši vrh koji je uradila ova sveća. Zatvorila se ovdje, međutim ovo ovdje je najviši vrh koji je dospela. Odavde do ovdje, od otvaranja do zatvaranja, to nam se zove telo, a ove crtice koje vidimo ovdje ovako se zovu vikovi. Sa druge strane imamo bearish candle koji nam se otvara ovdje gore, a zatvara nam se ovdje dole. Jer logično, ako je bearish idemo u downtrendu, znači da nam se candle otvara gore, a zatvara nam se dole. Ovaj ovdje vik nam je najviši vrh ove sveće, a ovaj ovdje vik nam je najniže dno ove ovdje sveće. Odavde, od otvaranja do zatvaranja, ovo nam se zove telo ovog candle.